Boto ya setheo sa Lepelle Northern Water ya re leano le lešwa le le thadilweng sešwa la tlamelo ya metsi le akaretsa go thapiwa ga motlhankedi mokhuduthamaga mogolo. Boto ya re e batla gape go tlhabolola seemo sa matlotlo mme Boto e ikelela go amogela dipholo tsa boruni jo bo phepa. Since we came in as a board, we, together with the Department of Water and Sanitation, we developed a turnaround strategy, a turnaround plan for those projects. The aim now is to ensure that they are completed by September 2022, and people should start getting their water by December, right into their yard, those 55 villages. Go thapilwe rakontraka mo projekeng ya metsi ya kwa Giyani. Boto ya re e tshwanetse go rwala maikarabelo go isa pegelo kwa phaposing ya tona ya metsi le kgelelo leswe Senzo Mchunu. What we will be reporting is that we have managed to unlock some areas where we had challenges, especially around Mulenje. We now have access. We are dealing with various stakeholders, including Mopane, to solve any challenges that we have. Kwa Polokwane Boto ya re e lebagane ke kgwetlhokgolo ya go tlhabololwa ga dipipe tsa bogolo tsa tlamelo ya metsi. Some of our plants have been in existence since the 60s. So some of the infrastructure they have gone beyond being repaired. They need to be replaced. Go tlhokagala diranta dimilionelione go aga planta ya metsi ya kwa Letamong la kwa Nanzoni kwa Thoyando go tlamela baagi metsi. Katlego Nyoni, SABC News, Polokwane.